Жолдың тақ ортасына оялып келендік күніне таңғалам. Салам алейкум. Алексалам. Қандайсың? Не машина жолдың ортасында? Кім оны танымайсың ба? Бұл такси қойшы. Азыр эле мен нанға шыққанда жоқ болчу. Ақымақты қарабайсың мен. Жолдың тақ ортасына қойып қойып. Же телефонын жазып қойып. Тоға десең. Же сигнал жазса іштеп еді. Ақымақтысы. Жоқ па екен айсың? Сигнал жазса да жоқ. Ақымақ. Ушындай ақымақтарды дайынаншы. Өтіп кетели. Ой, эси жоқ екен, эси кирип кетиптир, таппай атабыз. Ақымақ. Ушындай ақымақтарды дайынаншы. Жерделен кушега мына позицияға Ей, иничек. Салам алейкум. Таксиден бе? О, менеки. Сен ақыл етсің ордында ба? Ушул жерде сен жалғыз эле жашайсың бе? Жоқ, бұл жерде жашамайм, башқа жақта жашаймын. Бұл жерде жашабасаң. Могу жерде саған атаңдың автопаркі бі? Батылек чыгам деп келген байке азыр эле. Сенің жұмышың жұмыш. Момынша кишинин жұмышың не бекер бос бу? Калган кишинин баары бекер бос бу? Кечирип коюңузчу байке. Кечирип кой дейт, кечирип кой дейт. Акмак эшеге. Мен карган энем бар могу жерде. Доктор чакыртып калсам. Эмне болот сен түшүнөсүң бе деген түшүп калды. Ке, машинаңа ал. Атың кем? Арет. Арет инем. Өзүң деле түшүнөсүң да, жол тоскан бир Кудай алдында чоң күнөө иш да. Анан кийин жолдо жаткан ташты алып коюш деле бул ыйман жолунда жакшы нерсе да. Жок, эми жолдун ортосуна коюп койгонуң. Сен да туура эмес болуп калды. Дагы эле турасың бе? Мойнуң жулуп электе жоголуп кетчи. Бол, кетип. Жоголуп кетчи. Мойнуң жулуп электе азыр. Акмак, жоголуп кет. Болду. Акмак эшек. Кел балам. Телефонуң өчүп кой. Батарейкем отуруп калды апа. Витамин дары-дармек ала кел дейин дедим эле. Бир жерин сурап атабы? Жок, мага эмес. Байелге. Таңдан тиги депутат мектепке келет. Эрте барып кол чаап тосуп алабыз деп ачка кеткен шашып. Анан жолдон баш айланып жыгылып калыптыр. Күн ысык болсо. Байыл. Балам. Байыл. Балам, еш жерің орған жоқ бу? Апа, температурасы жоқ бу? Жок. Дагы жакшы эси ооп жыгылганын таксист байкап калыптыр. Таксист? Өзү докторго алып барыптыр. Сенин алдыңдан чыгып кетпедиби? Бул жерде жашабасаң. Могу жерде сага атаңдын автопаркы бар. Оғатам. Жалда 13-89 квартирада кардар күтүп жатат. Макул, кабыл алдым. Салам алейкум байке. Эмне болду? Азыр эле жакшы эле туруп эле эс болуп калды го.
телефонуң барбы? Скорый чакырбайсыңбы? Скорый качан келет, качан жок, байке ага чейин мен өзүм эле алып барайын. Бейли. Кел. Кара. Эшикти ачып бересизби? Кайсы больницага алып Билбейм, бар? кайсы Детскийге алып баралыбы? Мындай ани. Кана? Ай балам, сен кимсиң? Мен таксистмин, байке. Бейли, аман эсен жеткирип кой. Сержант Алибеков. Документтериңизди берсеңиз, машинадан тура эмес токтотупбуз. Кечирип коюңузчу, байке, өтө шашылыш болчу. Шашылыш болсо эле эрежени буза бериш керекпи? Ай, гайы балам. Мен көрүп турдум эле. Бул ушул эси болуп калган балага токтот деле. Эси болуп калган баланы? Сиздин балаңыз уктап аткан экен деп турмун. Дары ойлойсаңар болмок экен. Мейли, жакшы барыңыз. Рахмат, байке. Клиентке башка такси жөнөтүңүзчү. Мен бошобой калдым, жумуштарым чыгып калды. Штраф төлөп каласыз. Ошону билесизби? Ооба, билем. Жөнөтүңүзчү, мен шашылыш жумуштарым чыгып калды. Тек қана баш айланып қалған балаңыз. Құрсақ ач, күн ысықта көп жүріп қалғанда балаңызша қан тамырлары ішкеріп кетиптир. Витаминин жазып берем. Күндө 3 мал бересиңер, 1 жума. Жана тамактан кийин 2 мал нитроглицерин. Макул. Байке, сиз кимсиз? Мен таксистмин. Сенин атың ким? Байел. Байел? Ай, красавчик Байел. Каерде турасың, Байел? Билесиңби? Аламеден 1. Аламеден 1? 55-ci үй, 4-cü kvartira. Ушул подъездби? Ооба. Өзүң жете аласыңбы? Рахмат, байке. Эч эмес. Жеткирип коеюнбу, жүр. Кана. Алло, Асан, угуп атам. Бул видеону кайдан алдың? Интернетке тарап кетип турган, интернеттен алдым. Бөлүшкөндөр да аябай көп экен. Аты ким экен? Ариет деген го, билесиңби? Машинасынын номерин биле алган жоксуңбу? 55-61 болчу. Кайсы компания экен? Компаниясы Ыйман такси деген такси экен. Ыйман такси. Хорошо.
Алло, Алло. угатабыз. Алло, Иман таксиби?